agi edwedie nkratoe yi atum. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa, the said, Educam Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send me 2 months and 8 years canon. Me connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu ama hodiam bam connection ne mu de we wo di ba de kro wa ba do kro wo di ba de kro wo fan small chese agidi wo wuo ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamdaso andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no ena nkra so obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so free doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa. Get ready, Koforidia. It's time to vibe. Daddy Lumba Live, the legend is steady and high. Celebrating Easter with the king of highlife, the Ofosu Plaza Hotel presents DLFM in Koforidia. Joining Daddy Lumba on stage are talented artists Kofi Inti, KK Fusu, and many more, bringing their unique sound to the party. Event kickstarts at 7 p.m. till late. Don't miss the show. Easter Saturday, 19th April. Let's go. Come one, come all. Let's party all night. Daddy Lumba Live in Koforidia. It's going to be electric. Experience the magic of high life music. Dance the night away with friends and family. Expect an unforgettable night of music, laughter, and excitement. Daddy Lumba Live is this Saturday in Koforidia. Secure your tickets now and be a part of the epic celebration. For more inquiries, contact 0242 550354. Daddy Lumba Live in Koforidia. Be there. Menanti bebre so se me pe asase a ne bo fom na me de aye me project amanfo ye me bukata pi misika hye achei e na me be hia Potential Investment Real Estate Limited no cresem omon sase bo e wo fom pa na say litigation free maso bia eniso omon sase ne bi wo Apollonia Shy Hills na hono half plot e 15,000 full plot e 30,000 Dodowa prime location no e na afienya half plot no e 25,000 full plot e 50,000 do wenya full plot no 20,000 and a half plot 10,000. Etinadie sa ope asase a land gas how na open sio and electricity was so dia and no any Potential Investment Real Estate Limited in sase ubehu Potential Investment Real Estate Limited office no off Ashamai Michelle Camp Road adjacent to Laku Police Station. Frewomo 0541 196364 and 0540 791800. Potential Real Estate Investment, your trusted partners in land sales. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right here. Right here. Let us pray. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day. And I am forever grateful for your love. This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influenced so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray and ask that you be
Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. I was here, Chamu Akwaba, and that Juadano page media. Ya today didn't send it that so homo bia. If we sabra copy say, no what treat the nature no. Yet in Conyaso, Yanya sorry so. Jumedia ya today didn't send it that so homo bia. And that Juadano pay, Memo Akwaba. It's yao. Amu Akwaba so nkoso kra dia ba deal. Wahani sia etriponkurom. Lumba in supernatural mineral water. One other Roma. And then I pay ye did jumedium, ye did bro. And I pay for a WhatsApp message in the Fabra 0593 40 6565 0593 40 6565. Now we're streaming live on our Facebook page. Okay, Facebook page in the SWA, a DLFM 106.9. Jumediano demo live. Ewo honum uko YouTube nso betumi ahwe bi na fe wage bread or comment about ye beje bread na fe yenso yakenkan dia ma ene ye ofori suo bosom ne da to sonson von fimpim yenu ene aduonum. Well, today be the 7th day of the month of April 2025. Not just say aka 268 days na afi 2025 ye dia kwa wiye 268 days na afi 2025 ye dia kwa wiye. Na just say obubu a aka bosom ne mako wotwen 38 weeks na wotwe no mako aduosa wotwen na afi 6,432 hours na afi 2025 afi no ye dia kwa wiye. Ntia na pay mi chiamu akwaba ye from Hitman na anapay asama mene wo dia na sem koma mene wo bono na wotwe foforo ene ya hyase no. Embrace Monday with open arms. Asama make anapay embrace Monday with open arms. Let it be a key to productivity and a positive week. Bosomi foforo ene ye womu na wotwe foforo ne ya hyase ene bosomi no anase na wotwe yesimu no. Embrace Monday way and Day. Embrace it with open arms. It's the key to productive and positive week. Good morning. From a Hitman. Over to me from a Brakwabna. Marche. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Papa, you my papa, and papa, with the hour day. Obia, baby, Anidaso. Oh, so miss you, where you me from? I never come with the me where you me from. Yes, we be there, it's a man of I can't tell me, Susan. Baby, I go. Listen, oh, so miss you, the way you me from. I never come with the me where you me from. Yes, we be there, it's a man of DLFM 106.9. DLFM 106.9.
10 minutes after 6 a.m. here. I'll pay a Yankupa said. Free money at the end, I said, Bench Rubu and Yankupo Yada was said. For WhatsApp message, you know, for Brown 059340 6565. Now, still to come on the show, major stories making headlines. Yeah, that's not enough faith. Yeah, do come on. Tembraso someone's what do I sit about? Now my old friend is 059340 6565. 059340 6565. 0534 050 199. Yeah, then Yanko Pasiana na pay. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef say. Ba chef me mama me fe fa sai buchu ma do last bill. Mama na pay na Yanko Pasi. Ano pay me den Yanko Pasi ma won wabusu nyina. Isanda Yanko Pasi ma papa daddy Lumba ne ne yue en ne busu nyina. Okay. Isanda Yanko Pasi ma dia legi no mu kwa. Sana me sanda Yanko Pasi ma me ne busu o Yesu dinti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba chef say. Ba chef Miracle. Miracle na pay na Yanko Pasi. Me da radio station na Monday so. Odi Enquires. Amen. 059340 6565. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef say. I from a Ben Mekasa Tema 5. Ana pay na Yanko Pasi. Saya Samaku Algat Delantelima Kasi Samatuwa Yesu Christo. Amen. Amen. Good morning. Hitman. Yes, sir. Me ba chef when you. Kofi man Kasafra Madam Moses. Kofi ana pay na Yanko Pasi. Hitman no pay the way na ya den amiase. Say odi area na ochupo for ende Monday. You say Yankopon ne han na toy so. Ya ensure and no pay. I don't need to amen. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir. No pay many agents me raho. I didn't know raho. DJ Awana. Yenina ya botro batem. I was here she on crime. By the Yankopon ase. Say numu bi Yankopon akaya ka atiase fo ho. E de nyame ase. Yina ye tontom no. E hye ne die no nyam. Nyame nka ho. Amen. 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 059340 6565. I'm paying you to Quemon. That your mother would dream on after Moja be more Frusania. Like us a papa yet was say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef say. If you're going to France, I will check. If you're not paying the Yanko say. Benyamia sepa won sometimes so dey abetu. Na no ye bi mai. Eno ye bi mai. Ena so asam be hu ni han fefe ne dia. Kasa sedan na ye nka ne din na no ko. Eda na se. Amen. Amen. Hello, good morning. Hitman, good morning. Oh. Me ba chef say. The radio mediane to me because free. Accra. You. Ana pay na Yankopon say. Yo, the radio say the mama cry. The radio say the ma daddy nene abusia. The radio say the ma DL College Association nyina. Sanso na me the radio say the ma DLFM adwumayefo nyina. Na me shira on kan ho. Amen. 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 Good morning.
Money DJ Hitman. Me patch for say. If let me set Kasafi Sakumono. Set an pay na Yankopon say. And I'm not paying me that boy that's it. Somebody patch me in my bushia. Yeah, any dear tearful na so boy own by every second. With Jesus Christ, amen. Amen. Hello, good morning. Morning. Me patch for say. If I'm up here, I'm going to come 25. And I pay na Yankopon say appear. And then I'm yes, mammy, you're Enquires. And then I'm yes, mammy, the super pastor set at about 4. Then I'm yes, so in the bush, any day of bush, then I'm yes, mamonka. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Didi Hitman. Me patch for say. Richmond, Dudua. Yo, I mean to pay. I pay me the answer so I show some departure. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Me patch for say. I only 1 + 1 speakers to better about you 1 + 1 and pay na Yankopon say. No pay there, Unia. Then your mayor. Oh, yeah, Kodena, in your clear. And I pay deal be a Wadina. Dear my and none of pain. Then couldn't a Juma. Yes, be going in Yuma. Yet then I said, any Iriniama, any president, so much my day, my Ghanaian queen. That's no movie. You will be so trust. 0593 40 6565. Yeah, then Yankopon say. Hello, good morning. Good morning. Me patch for say. The part of your friend Dixon Bada, Kunkuji, Drugba, Macasafi, the crew. And a pay na Yankopon say. And the parents were the Chidian Punyankopon say. Maybe I'm a candidate who born and out and never walk a sin. I answer, yes, and Papa and Anthony. Yamia the Manakanami, yes. Yet, as a boy, we have to say, that was you, Mangana. Yes, a man or man, you can't go and DLFM Kofarabai. And DJ Hitman. Amen. Amen. 0593406565 0534050199 and I'll pay your Yankopon say. And I want you for fro and yes, Simon to us was that with the Yankopon was that and say. Hello, good morning. And Chawumbe, your fro say. But your friend is coming because I will compete. And I'll pay your Yankopon say. You never that's so my departure. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning, Kwara. Yeah, for say. If I saw me the 49 and about Cooper, I must have a quiet family because I feel them away. 49 and a pay and then Yankopon say. I no pay me down about the nasty. Mete send and she is sumu. Mete say Akoko a Yukuruku. Hitman, you dear many a bie. Mekasa ye me home emoji di me mo afusane aseda enkanya me mente boni bia wo me mpehia so me fie mente boni bia nyame onka ye nyina ye ho na ye nye na koma pe emma no fi sese bi wa nye ne nyame pa ono nso wo nye ne a wo pe nye den emfa ma we ni me mpai bo ano pe Hitman video be si ha yo for night me that say good morning. Me no ma o Major Sopa near for say. Asadi zongo nie. Ano pay na Yankopon say. Mo da wa sigye di kan o aye asidana ye nkan wo so a o di dwumadi kese ade amaye. Ano pay asadi zongo. Ba bi aminam ne hu na ye din. Na so ni nyina mu no. Asafu ehu ase papa oboni o. Ya fa sidan fama no. Ofa be se brika kranie. Enyoku bi a okita posu kese di braka kese. Oda ho ayare eti otimi nkwadwuma. Otimi nkwadwuma o. Iti sende. Ya sa dizogo de bia me sore ni me hwe before so. Na mabusu ani bi mfra me se papa yi na nei. Ya hu se na ye umi wura se na ye dia. Na sa dizogo ba bia me gina na dua yi. Me se osoro hini asafu hu a. Asidan ka udin. Ayi nka udin. Afa ba jo mi timi tonyo ba ko. Tuni nyina. Mo. Hihwo nyame sumu no. Na sa na wawu o. Ebi ese ajapari nyina ra woda sanie. Ube dani aja. Oh. Hihwo nyame sumu no. Ansa na wawu. Ebi ese ajapari nyina ra be twam akọ. Binia. Asafu yo wanka ho ati. Onka wonso ho. Ena mi ni akra o. Na we. Me na mu kokko nkura ni biase. Na me di ayi na semaso. Ena me di onzu asa kontimi ye dia. Eti me mi agaza se wanka sa ho na me ti program na gaza dia.
Me tie ya me who's what beautiful like one. Masha si afra atomu no. Nice one. Me man me yire omo nkran ni me tie omo nyina. Omo nyina beti be da sepa. Zero 593406565. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me ba che froze. Ye femi piano because I fit my new town. Piano na pay na Nyankopon say. Oh, everybody me that was say. I'm na me die. I don't know my left or right, but because of your grace and merciful, this when I'm alive. For I pray that before I'm going out, protect me, guide me throughout the day. I should be the winner, but not the loser. I should be the head, but not the tail. In this week, amen. 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 My papa and papa with the Hello, good morning. Hello. About your first say. If I check on the can, the cassette do. I will not pay a Nyankopon say. They were just watching the boots from the party. And you could know and then and Obia and DJ Hitman. The world DLFM for me. Amen. Thank you, my papa. And papa with the A final call on our fee of 0593406565. I'll pay a Nyankopon say. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba che fro say. Me dia ni Escobar Obo me kasa fi aguna bodom. Yo, anope ye na Nyankopon ase. Na pe de radiase. So de yen kwan so ache yen. Na yen ni pe ina na yan say efide yakoto ni pa beble gu. Aso me no mi no ketremada bojom na moja de fusania. Ayo kesi na dum tana pe. Ekase asudan kanidin de radiase beble. Amen. Kojo Ahmed. Amade aguna bodom na minchia Alaska to Toronto. Any opuma ba kope asom J Sports e wa aguna bodom mi cho bibia mdo bibia se. Bibia so bejo so pa. Listen, also miss you, the way you went free. I never come in, let me wait for watching. Yes, you'll be there. Get your man up. I can't tell you, go so sad. It's one. I 619 and phobia and what do on birthday. Yeah, mama, happy birthday. Now, happy birthday and come out. Nyakwa Bruno man. Nyakwa that screen is on. It's your birthday today. Happy birthday going out to you. Nyakwa Bruno man, Papa Pebi.
I know birthday. Happy birthday going out to you. Nakwa Bruno man. Happy birthday and confirm out DJ Flo. DJ Flo, I know your birthday. Happy birthday and confirm out. Woko Freudia. I know your birthday. Happy birthday and confirm out. Kennedy Fosu Brown. I know your birthday. Happy birthday going out to Kennedy. Akosia Sapoma or Trena, your birthday. Happy birthday, Akosia. Pay and then Yankopa said, the Yankopa, you know, and 106.9 still to come on the show. But they can't catch your co Kratano, Emo Boswano. Sabi be better than saying, Recheno, or Pambo better than saying, Kufitela Beba, nothing come over Honomino. Yedim. 34 minutes after 6 a.m. Now
DLFM 106.9. Pay baby and Tredy and Ponyanko Powaya Maya. I was your brasso for Wakrata and Moboswa. Sammy be at Nasia and net Juada and the pay. What in Semina, what they bab. Major stories making headlines in the dailies. Well, and you for this your bosom that was on one film Pimmy and no any junum. My brother Sammy B at Nasia Nibrinier. Mayana Femi Masami be Aquaba. Na fiku wakrata no moboswo no fambre ye anu ache no komo bia Obia ne beti afiri ha ne di nkomo. So good morning. Good morning back over. Let's say yeah me adom bibia eboko bibia de na kwemu de me adom bibia e fine. And how was your weekend? Weekend there, let me say it was good. It was good. Yeah, sure. It was good. Was you good, better, best? Yeah, sure. So it wasn't better. It wasn't better. Yeah, it was good. Good. Yeah, sure. But we hope you say one day be better. Be better. Then say I do be na stress and you too much. You too much, ampa. There's all forces do so. We any na. Ye ni ade bebe money ade anta na break a crab but ni nyina chi no. Bibia ko kama. We say yes no. Ana kwa kuyenkuja ndran sonso yanti asem dem yankasa ye brother bakwa ye no media adwuma yi mu and oya madam for pa DJ Wana me tell nka na miso akra I wanna new adwuma no so waya pa eja yankopon emfa ne kransie na ebusuan so nto show more say dia esie no ebu force sebe se account ntia na account to yanya aka yembra DJ Wana oye adwuma wa Adom FM no aka ye nyina nti yankopon te che ebusuan were ne Adom FM adwuma ko ni nyina multimedia adwuma ko ni yankopon te yemom shede Sambi anape ko wakrata moboso no Ghana for you Black Oblady kan meda wasene yakwanya na yenchia na tifo titru ene DLFM yen Die Hard Fan Club for no ene bio DL College Association ene ekuo ni nyina hodo ni nyina ene mo mutie yen free mantama hodo no mensina hodom achichi ne benche nyi kire mo nyina ene afinse ba patch ko jofu sine mama president ko ponhira wonom na Black Obakro aka ta ene nyina ba bonten so na de aba no ye boni tetewa na ye na poso enti ebesre ina tiefo so mo homoden na wonom enkoto kuwakrata ne bi no mo kenkan yansem no behu ni nyina ye de ye bobo so de headlines keke na poso na ye bobo so e de amamom
na yɛnhyɛ kuakata na sɛ na DJs gibi nso be project e wo Facebook no so nti wokɔ so a wobɛhu ne nyina na nsɛm ahodoɔ ɛba no so bi kura wobɛyɛ Facebook page no so a wobɛhu nsɛm bra yɛ Facebook page no so sisi a DLFM 106.9 na afei no pictures ni nyina no yɛde gu hɔnom ma wo nso watumi ahwɛ bi okay ti ba kɔ bra yɛhyɛ aseɛ mfɛm free the chronicle kuakrata no the chronicle kuakrata na bana headline da ha na ekyirem sɛ wohwɛ ɛyɛ alleged cocaine mpanifo ekyirem sɛ kopie mu ɛwɔ Kotoka International Airport na ɛyɛ osofo tender will be arrested if he fails to cooperate with NIB ɛyɛ kwachi ofusu ɛna ɛkasakasa isɛm okopie mu a ɛyɛ asen ɛyɛ south ma hye bedwane openi ne mfoni de da ha no ma na kuakrata ne kyirem sɛ nsema do kɔkɛ kan de fa cocaine ho sɛ nsɛm a ɔso yɛ ne ɛna kwageta na mpanifo hye kuntuna se makwa cocaine ba ɔman mu no katafe to so miensan bo amane sɛ osofo amanani na hɔ no no wamoa ɛmɛ NIB fo nhwema ho do ɔmoyɛ no entimi ankɔ yedi a ɛne wahwɛ na so betumi ayɛ hyepa akwa krata yi ɛde ho nsensɛm ɛde aba abɔnten sanso na katafe to so ɛyɛ dumienu no so ɛbɔ amane sɛ nenne ɛyɛ jama auto so ɛyɛ edumienu nso ɔmo kyerem sɛ ne ɔna ɔkɔyɛ ɔhene papoa ɛde ma ni go prampram na ma trankunwa onso ko ekwata de mfoni aba ɛbɔ ho amane ene anopain sanso na MPP ɛyɛ followers na mo kyerem sɛ monkoma koma mfanto mu yemefiri sɛ mamo yem hyehye mekura wei ɛyɛ wasahene na ɛkasa sɛ bibia betumi atodin ne sentim de asie no momfo no nto nkyɛn kura sɛ de yɛ mama ɛsɛ bɔ no nyem sɛ de asie bia no hwena ntete wo ne Nyankopɔn dom no wo kyerem sɛ de asie bia wo hwena ntete mo ne MPP amanyoko no dom efisɛ ne mabɛkɔ nkan de amanyoko yi ɛwɔ mfempem mienu ɛne aduonu nwɔtwe abatonto koma ɛmfanto moyam wei ɛyɛ ɔsahene ama ne bɔ no so de aba ɛmontre ɛne no yɛnkɔ piem ɛwɔ di daily banner kuakrata no edin no yɛ the daily banner ɔkyerem sɛ CDS petitions Mahama petitions Mahama sɛ ɔmode nkata akoma Ghana mampani sɛ bɛyɛ no manim yada yisi kyɛ on ho no kra mfani fra banwa so efise dwumadi a hye ne nsa no ne mo ne mo nso ani ye kra and the CDS pani fo chirim so mo de krata akwa dan Ghana mampane John Dramani Mahama say ne manim yata ebeya chairperson edema electoral commission no yenua ba Jen yenua ba Jen mensa onyi no kra ontu no se huti se banche na ompane ba bi nkwatena kwa krata de ho sensem ede aba emontene so sanso na behu akane omampani be de cho no kwase na kotu franka edema MPP amanyoko no ewon fempem mienu ni aduonu na abato no mu Dr. Mamun Bawumiamfo no da ha no musim ena okura krata no ne fa etoso do baako ebo amane se Bawumian leads MPP's 2028 race with 57 supports po aba bonten de kire mi se sende ekoba se ye pa obi so no enkwada MPP amanyoko na no na nkwa pre franka enkwa pre omampani akonwa ewon fempem mienu eni aduonu nwotwa bato no mu Dr. Mamun Bawumia wehura de kan a wanya abani mo ham gichemu aduonu musom 57% a eni kuakrata de ho sensem ede aba emontene som sansana cocaine scandal rocks Mohammed's government ensem de aye pinso sa kuakrata ba mane akirem sem Ghana mampanin John Dramani Mahama efiti mo betena banwa wesuo no iye de biada be abanam bia de obehu ase cocaine sa na edan ennam Kotoka sa wo akirem sem sa sense ma wodo ekoso no Ghana mampanin John Dramani Mahama so afane ne mfensi fom not sabi otenase eyi na nisi sabi poni boni awayi mframa odwam de anhwe anim guase beka na waba mu no nyase kuma firi se cocaine no se de edi ahim ona ba mu no nyade akonkan ye kwan Ghana mampanin be manim yada onye brebin emfanfan kwa katai ede hon sensem ede aba emontene so Samson MPP original vice chair calls for unity to combat galamsey MPP amayoko no wana original vice chairman aka say chirimse no animu ya da galamsey awodo na ekoso maganam sabe meya internasie ni emfa yensen fense jomni fuma fi say wedie ne ma ekoso na enya kurante nyina yem kambo mba akose bo ba kumare ne yempre ne yem wana galamsey no eto entimi ntwa akwa kratai ede hon sensem ede aba emontene esom yenko piem ewo de daily searchlight kwa krata no wato no torch ni seko na ennam bia ehu omanga na mantama hodo ni nyane mensina hodo ni mu kwa krata ibana headline echirim se agenda against rage hospital no the letter exposed indi kwa krata ne fa etoso nan ena oba mane esem enama bia mpenifo person fa kuntuna se etu editia eya rage ayare sabia no wona mu echirim se kwankyerefo pe no ne da no aba
wanoma pa ne ho ntoma agisi ta ana ntoma pa bedwuma kwakratan ede ho sense me de ba bonte nya bi na kankan a ne nyina obehu sima hodo ekoso Rich Hospital wanoma kwakratan apo pani pa ne ho toma alba beja na se ne de pa da beda je kwakratan de ho sense nyada etimi edi aba montene esom yanko pimo de eye diko stadium kwakratan no ana wo mu kire mu sem CDM demands non-partisan proof on narcotics aircrafts. Ayen Zimpina, Black Bobaka, and Nansem of Betu Jase, Ukupimo, our Kotoka International Airport, a Honma, Chesenia in Nubonia Hodua, Air Coswa, Prembi, ABC Honma, which they say. We, a duben pencil moka, non-partisan, be because with the Yaman you could be asem, Nadia, the which they say, Sana Mutu, on Air Cosso, no see him, she won't fan for home. Say no crap pass sana mahodo ekoso na manyu ku bi ntachira na ochirimo ndo odwen ha wonte ase fi se de bia da be hu na Ghana bibia de manyu sema kata yani ya de manyu sema kata yani sa na si eye CDM for no ehwemu se ye mamode na ni mane nan partisan proof on narcotics aircraft no ye fa manyu ku sensem fanto nchen na hwe ye hwe mapa na ye hu ni kudie nti a enipa bi bo mbode fa kuntu na se na wonom ede eye aeroplane hodo be si o man Ghana mountain so na ni nubone hodo na atwa hye ma wamu chirim se kone sade a omanga na emu akoma ne mantimi enkonkan emfa ma omen ko katai ede ho sensem ede aba bonte de besi bia no ene amanyokuo sa bibia betu dwa bia nde sebe ene man ko ye kura amanyokuo nti ne ye bomaden atna se ye ni sa na ne mabon na ekoso men ko katai ede ho sensem ede aba emontene esom sansana ko katai de adaso de kasino ko katai no nana fo pe katafeto so miense no ba mane se Yes, Kusank Youth Chase Mahama over Western Boko Conflict. Ajeta Nako Piemo, I want to feed the man tema Kusasi Foni Abrepan. What a much them say. Ghana man penny John Dramani Mahama. Mawa pro Magana Benja diso so man penny no. And I'll catch a dish ya. One more Bokon potem say Obape and in some sense me koswa de biada. Etutu ekoso ye kuminipa. Ya shishi ya dan SS ya shane ade ade no Obape. Sanama we yetu nyina betwa nanso ye nuanam adehia moti fede mantemu kusazi fo ne bi kirim sem Ghana man panin John Dramani Mahama ba ye de ye asebo no ajeta kra mu kirim sem de bia da ne yekum nipa de bia da ne tuoto da nipa bi nkwa de asem mu kirim sem Ghana man panin bo hye ne wanne so ne senti wono mu di ne ho ya pa se obehye adehia ibo nanso ba ye no ne nyina da kwa ye hwebu adasema kwa kata de ho sensem ede aba emontene esom Samsung reject petition for removal of EC chair deputies CDS to Mahama. And I'm kasa mu kirem se okopiem a eye deputy eye CDS mpenifo na kirem se Ghana ba mpani en manum yada. Petition ahodo ni pabidi aba na kache se onkoyi EC chair eye chairperson ni mfira konwa so no de. Wanom ene na nya adwene kwa akata ne feto so mieno. Ewo de kosina kwa akata yi ene bo ha mane se sansensem de Ghana ba mpani enyi no. Enkoyi EC chairperson bia na yeyi ni paradox do de biada ade be chena mo pam ni pa di fra be mo pam ni pa e de fri nyuma hodo man panifo chirim se da bi Ghana man pani so ye ne sa e mo akra akwa katai e de hon sensem e de aba e mountain esom yenko piemo e wodi e ye da e delegate akwa kata ne ba mane e chirim se allegations about Maumia e ye hapte no ECG payment hon sensem na what we know so far ko kata ndia ba onum sene bebiri na edefa hapte na black obra ba kaya emre bi atwam ombe kan ye echire mu sem eye Ghana man pani dada be de echi Dr. Manu Bawumia sa hapte adwumaku no omu chirim se ye ne dia ne senti isija adwumaku no sika hodo omutua edefa hono marketu hodo mjeje ne nyina na fa hapte ra Ghana man pani dada sika pa onya de fremu no omu chirim se ahomete pa ko kata ye chirim se do no so nim ne de odne nya ne ba montinti we de Ghana from Monkoto Deliga kwa katana monkenkan small do a eto dwanya mbanya bi na mbatimi ehun ne nyina yanko so a enwura mu bana headline na enu demu edema Deliga kwa katana fata so miensa na wochire mu sem Zim Lion land gas destroy Turkey's invested property. Zim Lion land gas destroy Turkey's invested properties. Anasa properties yanka ne sa kwasi bro ni di beka ne say properties ebi so beka ne say property katafata so miensa na bochim say Zoom line adwuma ko no mo langas no etumi akwa say eye Turkish investors pa o maja pade o mase ne ko kata dia ba be hwe dan ahodo ampanifo asisi pa anya dan ketuo we di apartment papa bi
ena zoom lanyo adwuma ko no eye langas na kwose ni nyina ko akatain ede ho sensem ede aba emontene so sanso na SHS student shoots college with pistol katafeto so 9 ewo di eye delegate ko akatane ba mane ba ko ba baka ya na watwe betodwa ewo eye okopie mo man Ghana asante mantem a yasi SHS school bi asante mantem na bra ko bra aya ho pa o sadu suani bo moden efa pest to bi di share botom ekopie mo school dem mu na ne mfefo ni di agwa na so we to me swahwa say we ke betumi ato a na etumi tumpo anke betumi di ewu na ya sa agro tima ya o na tim keja etu ya to ama school na dusia ba ko to ya kan ba bi oda sesi no emo ye pa posifo atimache abrante a otum tu sa na mo ya no so ko akatan ede hon sensem ede aba mountain so bra ko ba de se de adu ni se Ghana ni eco school a SHS mofra no mo de tu ko school dem ho no mo de tu ko ho enti go de akwaje tapa mu hu ye pa baby adunu no adisua ensensem no se de adunu no ye de tu etum de ko classroom ekoso hwese we de to abetuma de ewu ampa na akoto ma make say di baba akoda ya sabia baby oda no nenkwa e de sem ye pa akwa kata de ho sensem e de aba mountain esom okay yenko piemu wo di news center kwa kata na ba mane na wakasa na ochim se afanyo maken rallies MPP for 2028 comeback we open po no ena oye don ko ma sebedwam wono bando de no kopiemu wafutu nso no ye ma sebedwane ne din ede Alexander afanyo maken no nyamfo akase chirim sem said the tibia no 2028 abato no mu de Ghana fo nyama kama fantom fi sem MP ama yokuno besina ba aba begina mana so brane abadwumaden aboma 2028 abato no wanom etimi ede munkuni makwa katai ede won sensem ede aba emontene eso Sansona Jade Lucas deport the air foreigners kwa katai de aba na obehu Ghana bampani John Dramani Mahama and afin so sofo no no hwe man Ghana ya manwe sensem so Mubarak eye muntaka okopiem asonase ona emase bedwana kwa katai kirem sem Jade Lucas deport the foreigners black obrawe ene komana meni wudie ewo nusum ho no na enie ene kwa kata de ho sense ma babonti we de nya bosire muka wanu ma kirem say Ghana ni otikrom ha no black obra so yefom so a se okoskam obi ekotufu magude ekoti kwan so a ye bechin da to afiase nemmom obi efram na oba o ma Ghana mu dia se nipa ne scam Ghana ni a ana so scam Ghana ni bi no fa kuntuna se ekotu gold na illegal man yoko ode no kofale forem China form tutu gold ni ye na ye mfa ne nkokot ye nkodi na asem ye nchide ntum ye mmo ne ka ne de ane se ye pejan de Africa nam oban ayen hyehye ne ye twa ticket de amane de na konukrum a wonsi Ghana ha bio ena ko akata yi se ye muntaka Mubarak gada bampani ade amu ye sisi Ghana fo aso pa sabe se Ghana ne yefo so ne be kire de to afiase me yakodi na asem de ba ne se ne se nipa bi eye ofra mono na ba ma Ghana mu a let us say obedi bone ebekum nipa ebe scam nipa ebe ye bone a ne ye pagya ne se ye sent ye twetekete de ama ne se yam fly no fa ne kwa mono ne onko do kurom kra ma ne si Ghana biam de ko kata de chimsa se mudi sisi Ghana fo aso a enka be yo so afo yonko don sambe yo visense mo de ba bonte ne sebe ha adwen yi pa ko kata de ho sensem e de aba monte we ye ne ye kan mu ko kata ne de aba ana no so nzimo de ko tu dwa e wa sentiment no committee Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amakwahina okushie mu na omopo ahoba monsema hodo no de nsemu nyina de ba bonten yenko piemo the Ghanaian Times ko akata ne ba mane wa na o kire mu say security agencies recover cables at scrap dealer sites enzem we de nyasem kuma black obla ba ka na se no beto dwa kire mu say ECG adwuma ko no Mason ECG containers no omo kire mu a scrap dealers ni bia so ye akopie mu se saa kabusa hodo a containers mako apem ahamiensa ene aduonum so ne mro ye akopie mu a ne nyina ayira no wo mse se nade yi wo makache yakohu na eye kabus ni bi wo makache wo so didi djuma ho no makoya wrehosem koya wrehosem na Ghana de bia saa agro saa na we yani so agro saa containers hodo e be hia de abo ye ho moden de ma nyinam kane agina ne naso ne yakoton ma esi bia kwaka scrap fo nsa na nsemi emo ya pam sanso ko akata na ba mane say pregnant woman shot
death at Zabzugu. Arahusemo. Or painful oba wanyam etu atumi aka no e watifide mantenum Zabzugu na make say akoye nse pina ko akratai e de ho sensem e de abonten a wa babo no tu akunu kra gene nkwa e de afiri ne nsem akwa arahusem we pai din adaso e waye Ghanaian tan ko akratai e na ebo ho amane saso na Ghana man panin John Dramani Mahama etimi abo MMDC yise no mako de watwe ba kudi akwa akratai e de ho sensem de ba Ghana man panin emfoni da hanama akwa akratai ebo ho amane sansuna the daily dispatch wakata ne ba amane no pay say speaker releases 2 MPs to national security for investigations katafata so du ba kon and speaker of parliament right honorable Kingsford Suma na Baben chiremi say nipa mako mbienu a wo mo ye empanimfo wo mo so ye omanga na mase bebiafo ni bi wo mo chiremi say nema bi bon wo mo ho pa wo mo ho bon katasosene point na bi koso maka che nkonye tigara mampanin emambade no yenhwehwo emfanfa mo se o makasem ne mahodo bi ekoso no enya de gbokwa kwa kata de ho sensem e de aba emontene eso South Sudan government to regulate excavator imports to combat illegal mining. Lands Minister Oswafo no e no hwe mangana yanesase yakwa ye na efuma gudie som okopie mu e welembele abato mpeso so no e na wo mbahye bedwanin ne din Eddie Emmanuel amakofi bua katafeta so eyedumie no e wo the daily dispatch wakata ne ba amane ese aba ne shepa ba bonte obetumi aboa na nhye ahodo a efa kwan ahodo a yefa eba omade amakwan e ma excavators ahodo fra no ma o ma eba omaga na mu no obetumi aye nhye foforo na ba ye mpa ankom de ohye e beto so na nso mo mfa hye to sumpa mo omade ehunu se we die ombegure greti a e ma dodom se ba ye nipa bi nya kwanya enkonko se yenso ene yanatra ya kwakata e de ho sensem Adiaba a mountain esom. Sounds like the national voice. Kwakata na chirem say IPPA raises alarm over 28% hike in Bank of Ghana's policy rate. Wamu chirem say Bank of Ghana na wamu hye ahodo wamu de tu jafa yen sika sem ho no. Enkoye kura kwakata de ho sensem de ba say policy rate na enkoye kura kwakata e de ho sensem de aba wamu chirem say bayan manum ya dampinifo je bibim fanfa ho fi say de yekono. Enya dia ebeboa ekra wo oman Ghana emukra na cocaine scandal rocks Mohammed's government ya bebo de aka ho asema ko akata we nso ade ho sensam de babontin na Daily Democrat ko akata ba abontin e kire musem agriculture is key to development solim agriculture is key for development ko akata ne ba manden Eric Opoku entreat Ghanaians osofo no eno hwe oman Ghana kwayen sensem so ena e kasa ba mane wo de Daily Democrat ko akata mu ekire misem oman Ghana yempuntu eni ya ho den fa esikasem ho nyina ejina kura yesu nti Ghana fo nyina yemama ye ho maden se ni betumi akokua ho na boa na oman Ghana kura ye no ne betumi akonkan ede aba oman Ghana ne yesu ne betumi akoyi ede amayen sanso na IGP o kirem se apodi fo maden anyira oman aso enya dwumaden na momfafa ye nhwem mapa de enti enam so emaye anti galamsey officer bia Gabra Kobra na wotwetwa mi beto dwa so mokwa akọbọ ban ageban ma nimpa ye omutufu magude atuma akọ che won ma officer baako akoto nsu mawu okotwale nsu a akoto nsu mawu mu kirem sen manim yada Christian Tete Yehonu ono ya IGP ede ma magana post sign ni kirem se post fanya nhwem mapa na enim de yemfa de enti a obi akọpre ekọbọ ban abo ba ageban ma ahwe magalamsey na entumi nkoso no no akọhwe ne nkwada asem wedie omotwene ho amontia sinsi empofu ye nhwem mapa emfamra emontene so Sansana Galamsey threat is terrorism. We ayosafo no eno hwe oman Ghana yen form agudie ensase na kwaye so Emmanuel Marcos kwafibo akirem sem Galamsey de ntuma ntwa so de bedu baabi no etuate ehun sensem abohu na Obia kwoto ahye amama bi so etu abande ego no saa nimpa bi amhye kuntuna ase to hye nipa so eto omoso were kwasibo ne beka ne se terrorism na okirem se Galamsey ne ntu ase a saa pepe ne besi oman Ghana ma ye hwe ne ni na ho yipa Sansana the new publisher kwa kata ne ba mane se adwo asafo okwa kopie mu MPP amanyoko na kache na mo disciplinary committee no wonom etima nhwehwemu na wonom etima hwehwe ne se omo chirim se nkopon ya adoma eye mebusum ne mo no won betuma hia no ana nhwe ne ye omo chirim se we ye sene die meeting no enani ya mo hyehye ya se manim na ka obe bibia na so mo to de ahyeda postpone we ye sene die mo chirim se wanamatimi apostpone adwo asafo akane masibenye no gina modema dome kwa benya
MPP amanyoko no e kan so waka kan se media gwa amanyoko no finti na ko mo hwe no mse no yada wonum be hia nanka mo de ahwetwen kakra actually ankasa na wo senka nka mo hia so mo betumi a postpone a sini die yes we mo betumi de ahyeda mo hwe no mse emre se mo betumi hia na agya ni ma hodo e kwa kwosoro ma modern ya bisa ne sem bia de ntia obo no modern ko kasa ya ko gwa amanyoko no ni mase ntia yen sempina Black Obla yanku ya ni ma ne munwure ma yanku pie ko akata ko da informa ko akata nde aba ana mo kire mi se national security for no wo ma mani na hoye pa na dwumadi a mo die no titiriw efa 2 aircrafts and FNC drug sega no omo mfa ma yosem to ba bi kra na won eni dwuma ne se de se mo nkoye kata so memu aso bia kra nde ba ne sa de a mo akra ko kata de ho sensem de ba bonten sanso na ba omia edges MPP unity ubehu Alexander Funyomaken and afenso eye openipo no eno oye adesha wo efutu ma shebadwani Alexander Funyomaken fo nda na mo kire mu se eno ni mu yada empia manyoko no omoma kroye emra na omoma moden na eni ma se de tibe 2028 abato no de ombedi nkonim omohwe memu a endi se manyoko ba ye nche na ne mo bi omo ye ne de omontum na kra na se de tibia no MP yankopon ya adoma 2028 abato no ye mo de a mo behwan ekodi kama ne matumi akonka ye de ma oman sanso na danger private health facilities cancer national health insurance services no o ma twem se tonton time Black Obla ho semo o mu kirim se eye apomodensi achi ba no sanka obaka ya na ankwankwa ya sabia no so na yade a wono mo so okwa na akọ mu nyina okiti apomoden ya sabia eye card ne bia okwa anya de awutua kape na so mu kirim se o ma twem tonton time abane ntua o mo kawo o mu ntua de sende sabe omuntumi nkoye adwuma na ketua ma wono ntine firi na ekọ tontenta mu kirim se wono matwam wo kwa akwankwa ya sabia na wo kwa enkogina no mfa nkwa kwatwe national health insurance card ne fanchiro mo se me dia ba o mochim zo do kwa wonya hwe o mo ma okapre bo mo de ne face cash oboto be fisa abani ntuaka de sente mo atwam kram akoya wo hosem ba kobra sanso na tenancy NDC in Tramo omu kirem se NDC amajoko ne waterlense no omu kirem se mpinifo wo moden ekọ Ghana man pani ekọ akọbọ DCG bidin omu kirem se omompe omu kirem se omompe nti no anamo bi akwaso hodo no omu kirem se 10 oil no akoye nsempi na akopie mu pa waterlense dia akwageta omu kirem a oma sese ne ma sese party na atena ye kirem se nipa Ghana man pani bo ne din so no enkwankọ pre enkọ gina mu so okọ akosi wo no ma 9 se mensin crash no mompe it must say party office access na be na ho no makoye nsempii na na so ko akata yi e de ho sensem de abanya ho nkwa me ahodo Obia na achirim se Ghana man pani nipa bo omudin no omo mpenti o must say na be na watena ahodo a we ye nsempii na ko akata yi e de ho tensem etimi e de aba emontene eso sansona the daily statement say government under pressure over cocaine saga na ka ho sensem ti no ye nhyada endom esuko papa bia ebiokra Nenkopim at the public place, MPP waste into cocaine saga, MP for any abrepa epre ekon. Say, Nema hodo eko so aban we mu no, nema nkwa yikra, anti. Ebe aban ye hu bibi na fise said yeko no, enya de ebebo akwa ma nema tumi akonkan, edi aba men. Sansona Kusasi Youth Sram President Mahama over a boko conflict. Omu tirim se Ghana man penny said the medical kana no. O shebon so bayi, echire din, onye hwemfa mfa nti Ghana man penny, wa na ashebo be ya. Yibi ne fafa Black Obla yemfa de Inquisitor ko akata no emfantwa to akra de Inquisitor ko akata no chirim se MPP Rock City retreats Nanado in mischief against Dr. Baumia ensem de bi okrum ha wana mu chirim se Ghana man pani dada na dango ko vuado oye Dr. Mahmoud Baumia oye no kokko de twom ono wana mu se oboni din se onkwankwo pre o man pani akonwa na onya osora no dada na na ochire ba omia ma yi se be ya kwa kokopre kunwa na we de unya okwan be dopa na so unya kwa kata de abasem akane omampeni na adada kwa guvuado wadada Dr. Mahmoud Baumia ekwa koja no insuma na wakoja nsubuna ni akwa ensem pi na kwa kata ede ho sensem ede aba emontene eso ndi Black Obla yenyina wotine kwa kata mboso ahodo na eba na omuyemfa we ntwa to office we ni yehu no ada we ni muti metro lines echire musem national health NHIA begins payment of national health insurance arrears na mo chirim se ne nankopon ya adoma
said the Tibiano, National Health Insurance Authority, 24 him. I sabia hold on the Mocan and Umbesha Atrium or Kama was about to make my identity botre. Some person will pull out a different National Health Insurance Munyabotran, a Bayanka Munyabotran, and Kaja, Sikabama catching page 4. Ewo di Metrolens Kwakatano. In the Bama in back of any way, so Kwakatam Bosono. Yan fanning in a infants. So maybe that say. Anidaso Obia no pay. Going for quick commercial break here bar. You be here nothing. Come over honum no. Ya tia free work. Try me. Me be sisi ya. Ejani ne hwamse. Besi gbe. Ubenya biato Palace Mall property nyina e won crime and a Little George Health Shop e wotema. Akono pure coconut oil. So pelu dudu etua fra Akono Wholesale Shop ewa 0275288069. Atomic Junction Medina. FDA agie dwede nkratu yatum. Hey Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Tisese de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no ma chomebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na na ma mensio bia no mensio kroje ya ye friend Lumba nsupa. Insio no de efa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame insio de wasa wo no mbi. Insio ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. They said, why we bush your 4 dear mamma musu papa, a lumba and super. You see about a drama so any asset get to a cry. They say, I don't feel money and one will be a 2 acotong. Don't do not pay fear more. Yeah, no more. Just a BBR demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sionia, in Siani Lumba in super. Sanya, I don't follow Musu Pebi to Abra Akosia Ebo Mamma near say, Opia. The Sainty on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting up for your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadiena ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA aji ejedi nkratoe atum. Koforidia, are you ready? Yeah. Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Koforidia, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni nyina wo. Enti wo di anesa wo to tickets na fe yene that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. And yet that the Lumba nko na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, eni anyom to fo kukuda bebre. Enti pe wo dancing shoe, naji wo ticket. Ni ye hyem wo the Ofosu Plaza Hotel. Koforidia. Enti akontan kanche rakia se, anadwi die, sesumia kasa, ebeye suje. Ewo di Ofosu Plaza Hotel. Esanse Easter Saturday. Abewa ha. Uprencheshe mo bi afre 0242-550-354. That the Lumba live in Koforidia. Da ye share ho. Ya bekasa. Cool, Ghana Lilia Siamfane nyina. Media Semper Free DL Events Limited na Media Bremwe. Sinka winya ya, nanka wadofa watu wansa from amba wuju media kesi yase. Iya numped si, mumudi biyo chomo nase. Sina nanke yene kaneno, na yebo free pen drive anase CD siso. Nyezo bepesa wudensi saye kakrobe ba wuju media mwitino. Upesa wontu wansa from yumtini kesi dadi Lumba. Chane naso nombe performe ma wodia eni mepane Dadi Lumba ebiesa kwenya nato ho se mo penache ni senti ubetimi afre
number didi sui no beba abebwa ma wo baby biara wo befre no say ye Ghana ha ebe ye wo party weddings eye bibi biara so pese wompo ewo wa wo dasia that is a friend no beba ama weni ajepa friend number didi sui 0579284181 ana 0574986818 DL Events Limited Yowo Homo Obia. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. 14 minutes after 7, 106.9 FM. And I pay my men can forgive us speak capsules in Fama, give us speak capsules. Premature ejaculation, sexual weakness. Ben my mother bona kwa bibi owa. Drama can for the amount no. You give us speak capsules. Man sanka bi ebebo apa. Ya the give us core capsules in swaba. And no kutia constipation. I am team betras ya kra. Koko ne hawa. Wadro no. You give us cool capsules. You give us about shaba and on a support your immune system no. I could see malaria, typhoid, and a few jaundice. Obia won't to me did you know. Bomadia son sabeka give us about misha. Bebo apa drugstore bia pharmaceutical shop bia okwa. Also give us speak capsules. Give us cool capsules and a few give us about misha. From 24 I was 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us a mixture. Now, one of us making sure so one of Lumba and super natural mineral water. Lumba in super natural mineral water. Don't just say water. Menka say insure keke. Insure dear. And not the air kurje. Abujunsio. And only a Lumba and super natural mineral water. From 24, Nafi baby, I will be ano. Yen serve will become a yen supply will be. Now also no Lumba and super natural mineral water. Be. From 24, I was 0555 2747 57 Lumba in super natural mineral water. It's pure in every form. Abeja for what I say, and I pay me here na fi me mo na kwaba. Wapam wada wanwafo e wo fi hanom. Sami bi atena se, and I fi Kofi Taylor so e prepare kama e wo hanom. Na me hwe na me ma Sami bi opambo na fi Kofi akwaba. Pede for mama chiu. Yeah, Joso. Brako. Bibi aboko de. Na mu weekend in the same koye. Oh, yamiado bibi yako woko. Bibi yako woko. Yo, and me sama makwaba. Opa was it? Me say Kimpaluta be say ekoye. Ekoye wo. Yo mate. Opa mbo na maintain kan. Me krasa maintain me. Check the microphone mama. Mon check my na fi. Any na di say bia. Afedia Okay, udem nice one. Udem pa. Nti wo se no at say na me say Kimpaluta say ekoye. Ekoye. I see. Right, I'm not paying Kwama me pesi die no. Eya sama etete Ghana for. But as some no yentumi nka ama yem pen sem no pumesi brem. Sambi Ghana krom hanom ekwakoye say foreign nationals dos wo krom hanom. Now the question I'm asking this morning is say do one na wa dos wo krom hanom won nyina wo tumi krata wadi tena krom hanom ansan will be a betna wo man bi so no ye frɛ bi say resident permit I was so nya permit ansa what na krom ha foreign nationals wo krom hanom doso na ne woni nam krom ye nam ye mountain so an ye tondro sababi rakobra ana pay san komoyi na mpesi yedi. All right, edi kan meda wase na ya sign HA na T4 no. T4 Johnson se de bia do mo kan ye ho. Ka kire Dixon Bada kon droba chima du kuro mi chia no. Ani abusuafo ni nyina. Right. Brakobra ye hwa ade bi sei. Anse obi benya kwanya se ofiri ne manso akwakwato no ban foforo bi si no. Enipa ne behnya nkrata asem. Dien na kire se wo firi ha na wo ba ha. Na ba wo ba ne mpobotaye ben na wo de eba ye. Ansa na wanya kwanya enti se obeka no kra Ghana fo a dodo na mutu kwa no mu breye pa titiriw agise nipa no efa airport
enya ne bibia kama ima ne nkrata asemu nyina ne visa bibia ye adwuma because this are the am be fa kuntuna se akono dodo na ye chichi etumi chichi bibia na gu prison ne ade dodo na Ghana fo mtetu kwan ne dia meka dodo na ba mo fa nsusu ne ade adwane no o mo chi dodo na do mugu efiase na ye hwe ade bi efitri the year 2000 oh mfempem mienu no hormo no 2000 no na enipa dodo a omo yamono ne fo no mo eba Ghana ha no na ye 191,601 okay 2000 na enipa mako 191,601 but say from ebedu 2020 mfempem mienu ne aduonu no mu no ehuru kwagina 476,412 191,000 no a jump ye ko 476,412 this year na 2025 intanya ko kura 5 years ni nti we asa tam si bio na yemisa ye ho se aya na ekwan ben so na nipa ne fa eba o mayi mu ye ha na mo no se de agade bia da ye ka no se ye be ka ya na no global info analytics from penny phone show mo ye de beto abontene said the most corrupt institutions e wa Ghana no na Ghana Immigration Service etoso mienu a ona o ma je soro ho aboso a se nipa dodo na efa form na eba o ma omotai o munkuta papers no dodo na afa form na eba o muduru ho no ma taefa na o mo de ba o mayi mu na menim ye mpanimfo no ase o ma na yetimu na ase hwi hia wo mo bibia mfa wo mo ho ene se bra kobna wo hwe o man Ghana montene so basa awudie ene kro no sem I mean dwirima hodo ekoso mamu no betena so no behwem dodo na afisa nipa adodo ya mo ye foreign nationals bi ka ho pa na mo di sa ne manu akutene Ghana aka na frakadam scamming ne Ghana hadodo na sa wo nanso enipa hodo bi ye gya wo no ma nipa nka hwe ampem wa bepem na ye gya wo no e ka ho bi menne frakadam se yen scamming nipa abe fonten tan so ye ni mama bi ana sa ne ma ne koso pa ne ye mpanifo ye nhwe han saa jeje ni mpani bi ma Ghana ha no ma mu beje o manya boso ene Ghana ha mebu ne scamming papa adwinye dodo na sufiri saa foreign nationals ye jeje wono ba kurom ha bi ene e ka ho a enipa ne ba kurom ha tete oni hwe wo de opa wo de o hye nipa hodo mo mfiri Ghana ha bi so mo se tumi krata be no mo de te kurom resident permit o mo ni bi Obia ne hwe no mo na mu kekesa no Obia de ope o ma na yetim no sabi emra bi anya adwuma okurum ha Obia tumi gbowura Ghana mera wope Obia tumi ba kurum se de ono ape Obia tumi be ye de ope bia okurum ha adentira adenti ene Obia tumi ba Ghana be ye de ono no pe ene ahoho mu fira manone aba mpo ene je kura se Ghana ni otikurum ha obi ofia manone aba yankasa sabi o ma no ma obi mfa manone ma ye adwuma da bi ye de dam dodo na chichiri kuro na mom ni yemfa mra so nya adwuma Ghana ni ntumi kone nam Nigeria ma hu bachire mfa ne hu ni nya de ope o Ghana ni ntumi nkwa ma hodo obi so sabe enkoye de ono ankasa pe nanso Nigeria fotum ba Ghana ha e ba chichiri Ghana mebu ndo mbo ba sibra okurum ha e okurum ha sei ade akoso ano no kwa me nkoma circle ene ye friend sen la pass ni mpotemo na ade a wo ba kona ba sibra hodo ekoso na de ni pa bi e bo ba sibra dodo na fi Nigeria fo emaya na yes ade but emra no de na e ka fa ho adentira sabi ye mpanifo na ye hwe han sa ye hwan na wo se wo hwe se sa amra we be ye adwuma hwan na ese wo hwe se sabi obi etu kwan akọ obo maga no mabetena ha no ma ne nkrata asem te sen obi anam bi kaka ne nyina atwifam saa adan edi ye mpanifo no tu kwan akọ amano ne ntia mo hu bi wo ho ana se Ghana fo tumi nya kwanya ekọ ne na mama hu bi obi so kọ yes awo ho no ma ana wunya kwan kọ ho odi ye kọ Morocco ene mama hu do obi aye bi mempo atwa ye ho ese na kọ bi sese so obetuma nya kwanya akọ na ho no makoye de wo pe okurum ho ana nanso kurum ha de wona ma abehu nipa dodo na mountain so enu bone hodom totonto kurum ha obi anka hwenkyire obi a kaswa okopiem kwame nkoma saka ashama ne mem ya hodo obi krono ahodo ekoso ba hwehwe mu na dodo na eya manfo mfa wono ne omba Ghana ha no ma munni tumi krata bia mo so wonam kurum atete kurum ha kwa bibia obi anka hwenkyire obi a hwe yemfa san kyekere wo man yo ebeji yensem daache o mana ye ne san ebeji yensem daache o hu se bepem na me no kase tifide man tem asomdwe ma hoda bokon tokọ ekoso asomdwe mada
Beye misa se ni mpa hodo munya kwanya bowura boko ne potem. Won se ni boko na fa so ne mama hodo bi so bohye ne ade ade a. Enti ye jeja ye ho sam obi atumi bowura Ghana be ye de opede ya o ma no ebedu baabi no. Amanfo beto ye nso were. Se mpa mpenifo amomode antena se anwena nkon kan. No man hye pa mfa nwa akwa ebedu baabi ne bebre papa. Black woman kan si asembe so. Ade ba ko amedi ya okese pa. E no osoafo no. E no hwe manga na manwansem so. Ona ye asenwase mase bedwani. Ora bo muntaka. Mubarak. Me yedi ne ho ya kakra. Ene say last week okopie mu e wokumase. One eye Muslim community ni kuhyaye. E na asante mantemu swafo kuhyaye. No ko matwetwe mu no be ka say. Makohene. E kire mu say. Enimpa bia ofira mo no ne aba Ghana mu no. Se wo okotu illegal man. Okotu galamse kwati kwanso. Ana se wo scam obi fakadam. Wudi bonne ye chewa. Yemfa wonko prison. Yemfa koin. Debe be deporto. Ye do be ko okuro mu free. Aba no be boka. Na ye do asi prem na ye gya okwan na ko okuro. Ghana ni de ye china. Ye de ba akoto afiase. Ko akrata no boso wa ha no pay. Ye ko akrata boso no san boso asem ne so. Ghana ni ye bone a ye de be to prison. But we fi amono ne a oba no be yemfom so ye china ye deport na akodokuro mu nsi Ghana bio. You see, and they say yetnas ne yesi a ye hye wo mokura na ekura mo. Yes. Me free Nigeria bakana. Me free US abakana. Nas me bedi bone ye chem ne deport me. Se me nko me kuro mu free dia. Ene se me ye bone. Wei, dabi. Me botuo, me kum nipa. Me to ibotom wie ne phone. Me kotu galam se China ne ya chemia. Ne nyina ne say deport pe be deport me. Wei, ya ncheme, ya fami nkotu afiase, ya mo me ma, ya ntwasi kama me se mintua sika we. Dabi media ne say ya cheme no. Aban ayan hyehye ye de mati free mu, ye bom frama, ye de me komi krom free. Enti wei, ebeside na masa anipa bi mfa koti kwan so adi ko ma ne mo be ma obi ahwehwe mo krata asemu. Enti be hwe mo nkra ma de bia da mo be hwe o man mu ma, na mo be ti bone, na be di nsem hunu sa. Okay, now residence permit, a authorization granted to non-citizens of Ghana to reside in Ghana for a period of time. Now resident permit aye kan wasem yi. Ye wo ebi wo hono ma ye Anidaso ye wo employment based permit. Ye wo student based permit wo, investment based permit, and a retiree and so permit wo honom. One nam Ghana hanom wo be free Nigeria betina krom hanom and on no so e importo ni krom for some mbra no mo be ye adwuma titu wona wo bo best bra e wo krom hanom. Omo Ghana sweet. O de mama ko same bi fancy na bra. Black obra wonim bibi. Se de medical aka no. Ye de nipa na chechiri kuro, ye de nipa na chechiri oman. Ba ni se ye famra kwan so na ye de ebo bra bi epese ye den. Ye po. Ghana hanam emra kumase enkran. Ene mem ya hodo ye cities ni mu no. Edan bo be ye den nyina frisa enkofo we no. Sedan bo be ye den. E be ye den pa. Ne frisa amanonefo ya. Ena mo mark room adan bo ye den pa wo kruma. Because na almost kame pa wo kruma hanam. Almost kame papa. Frakadam ena na omo ye. Enti sika no wonya akofie ora sika bi opewe betua de amano Ghana ni wonya. Ena ye hwe Hasan na bedu bebe ye dre. Ye hwe ni sein 2022 ewo jifo bosu ni February 2022 Ghana fo nipa mako enan ana mpanifo che wonom ewo UK say asmoge cocaine Africa kutoka international airport Ghana hade yantumi anche wo mo bado mukodu UK ni de ye che wo mo say ha na makate say ha na mra bia anya adwuma bribe na semhunu say ya na okureyim enti omo de Ghana ha koye bado mukodu UK no mpanifo che one team Eric Kusiapia 51 years, Albert Kechiri Jemfi 52, Jennifer Jemain 38 years, Anna Julius 30, Eye Pop Lampu 56 years. Omochi wonom ewo UK. Se mo smoke cocaine e de koyem ko da fiase. En se ye tena omanim, Ghana fo na ye chi omdo omugu mu no. Ne ye tena omam se obi di bone wa ha. Na se ye mamra ne ni. Na se be deport no so onko free dia. Na se ase dunu ye ho seresere wo Ghana ha. Baba samebi wodim one na ye ka ma sama no pay so wo new resident permit no. Sanko fukuru ya wo Ghana card. E wo Ghanaian passport. E wo krom hanom. Now the question I'm asking is eba ne say no munya sa passport yi enya Ghana
card any health insurance card say elma no say mra bia anya adwuma me hunu China ni a me China ni hu nanim da China ni pa ba ne din na Kofi kan din ho Kofi e ka China din ho ne Ghana card Kofi e ka ne din ho kroma China ni Kofi menim say DJs give you hunu bi dade a menim China ni o Kofi e so ne din so kroma se nipa na naturalize krade anyhow se ehun say your naturalization nipa na wo ba wa naturalize say afi de wagya tum say wo ye Ghana ni enti wo kura Ghana citizens enti agye tum say wo ye Ghana ni pa ye nu ni asem but here is a case nipa no oni tumi krata bi a che say wo ye Ghana ni but odi Kofi ye nim say Ghana ni bi na ne ko wo ye e wa China ho no mo na okoto ne din Kofi dia odwe ho a wonte ase che se kuro no Obia ya de ope ene ye gya ye ho ene Obia ya de ope wo kuro mu ha sa na ne Ghana ni bre Ghana ni o Ghana na Kofi ademocrat out ho kwa say okoto say obi oyamano ni odin sem hu kura na Ghana ni ka kakra hwa o Ghana ni ye be san tu agusu asan boro ni ye gya mono ni no na so unkoto bi o Nigeria da madafo ba kon koto obo fruit o Nigeria o so mutumi to obo fruit no kwaji sika ni ya boro aka ni ya se ko odi sunsa na odi akofie yes but dey ha no ya do ya meburu sese ye ni yankasa yankwa ya de gura to pre omanya ya hu say ye Kristo summan ya se be ye sina bayifo chane so omanya ya hu say ye Kristo summan so ye sina bayifo ya pari ya ni kire say ye nyamesompa na so ya pamu no krasem ye sina gudifo omanyim bone ene ya gudie ni dwum na ekoso na so ya friend say Christian country ene ye no ye ho ya damano no force ne ye ne aye nkwante de ye behunu ne ye nya ho hwe ekwen fa so mo bi betina o manga nam na nipa ne bad ye open wo je na obi anka hwe nkyere ne bra kwabena ye ma ye ho kosekose ni due ebedu baabi ne ye behunu no nya nunie wo se agudi adoso dwirim bibi ekoso basabasa ne nyina ne fale baditru efisa nkofo na mo di from man so abehye Ghana ma ene ne ye nyina yesua nsem hunu koso sempanifo free na ekọ ye beseda wono mada osofo no na hwe amanwe nsem so ene osofo no hwe manga na amano ne enkita hudie so Samuel okujetu abrakwa yesera mu ada omana yetim mu mamranya adwuma mo obi fane permit na Ghana mo hye senjichi nimpa ni bi amano ne omo yewu Donald Trump obetina kwamnya so yi wo nimpa odi porto omo de afiri omo US aba amama ahodo bi so odi porto omo nyina nti say reset oman na ya reset free ho Ghana ni ono wote US Donald Trump a China so ni nkrata de a ehwo na wote na wo ya den wo ho no magudi sem ekoso no mo ni nkrata na din sem wuntin opam omo nyina adenje de yatena ase na Obia ba Ghana ha fofodefo na oto mamja de ope yan research nkwa hobi Sabibi wo ko Ghana Immigration Service one website so now to have resident permit to krom hanom you pay 300 Ghana cedis 300 Ghana cedis and only here for afe baako and you renew no for 1 year we bet you 300 Ghana cedis and it allows you to reside in Ghana with you and your spouse and children. 300 Ghana cedis. And as a work permit, according to Ghana Immigration Service, what's your $1,000? $1,000 working permit. Working permit. Okay. Your resident permit and your working permit. Sure. I don't know. Allow so better Ghana ha. No asan ye adwuma e wo Ghana ha dom. And only for 1 year and it's renewable. Ana no wonya sa working permit na no etuma wo ye adwuma e wo company sa wo pese wo ye adwuma but asa na benya sa working permit no kra you need to get employment letter from your omo employer wodo as wonya sa working permit no black obra be de manu sie na abedwafo na ba mu bie no ene say wo pa dakro empanifo emfa kansi krum anya wo indefinite permit nso ho 4500 ano na die chese expiry date bi ani ho onya betna ha waka for 4500 enti wodem dakro Ghana man pani John Dramani mam o makwan na mu yensi krum emfa ka na police service any military and immigration for en chance say won ma munni permit wo krum ha na o nya Ghana for na yemi bisa wo ma se ne ya be chance free Madina ne ye hwede besi krum a opa mo say o man bu mo were no yo na wontonton odenden krum a odenden ense hunu sa edro ha sa hey Rakobra yesro ma no Ghana man pani enhya asen reset nema bi nima we nya ne na hya ase ba so obi aba wonka ho asem but yade anso a emwa wo ma no nti ye besre
empenifo mo mani nkɔ hɔ no na nimanimu yada ɔmo nkɔ fam hɔ pa na enipa bi a ɔmo titi kurom hanom a wɔne ni ntumi krataa bia no so ɔmo mekɔ mu kurom ɔmo nkɔ because ntumi nkɔtena bi manso ɛwɔ mena wonni permit bi a kyerɛ wo so wɔkwanya sɛ wɔtena ha sɛ nipa no bɛ take advantage ɔbɛyɛ de ɔpɛ because ɔno bibia ne wɔdi adanse sɛ ɔno kwa ha na ofiri wɔkye na deɛ na ɔde yɛ no enti ɛbɛsrɛ mpenifo reset ɔman no ɔmo reset nso de a ɛnkɔfo na foreign nationals no ɔmo mu ni krataa bia yɛnyɛ ɔmo kwankɔ mu kurom sɛ de Donald Trump ayɛ na ɛbɛboa ɛma ɔman no saa sanity na bam basabasayɛ ɛwudie nneɛma ahodo bi ɛkɔ so no menyɛ sure sɛ tumi reset ɔman no kɔ saa ɛmifɔm hɔ no mo na sɛ yɛ pam ɔmo saa nkɔfoɔ na bɔne na ɛkɔ so na to betwa because ɛwudie dodoɔ na bi sia firi saa nipa ahodo no ɛna ɔmo asɛ bi saa basabasayɛ ɛne ɛwudie mo bɛma ne ya tax ne ade ɛkɔ so dodoɔ na bɛhwɛ bebree no na bebree na fi saa de hye wei no mu bi enti benifɔm ɔmo ani nkɔ hɔ na ɛhɔ nso mo de ho dwuma ma ente saa de bedu beebi no ne ma bɛgye nsɛm wɔ ma yi 33 minutes after 7 and Anidaso Wɔhɔ bia yɛdi nkɔmɔ Opambo na wafo atenase Opambo DJ Hitman ma mintu ensem ne dia no pay dia yaka bebre onim say me maame eko Libya na me very young oko Libya na Libya country na onim say me maame eko bae no ohun san krofo no omububu mawre ne ma no omune nam roadside omo esese scanner wa na me anim no krani na ne boafu o se oko Libya no even abofra keto curating hia no abusa se wo quarantine wo seden where is your paper I just say utimitina Libya kromu abofra keto and the wo be jojo wo no unia no enso Ghana ha no mo de hwe ukọ ekwan hu a emofra ya omo esesha de na no yenua be ma George Koi o kansen bi wo o se omo kọ Ensawan prison right na Ensawan prison ho no asema wo ka kira ban ni se onhwe omo a omo sresre sika okwan ho no foreign nationals no mo esresre sika e wo kwan ho no hwe se omo obetena kwan ne ho a ne ye wo no wo ho no sresre sika wanko school watena ho anyi ye se omo na omo yesa robbery na e koso ye highways so no because wanko school sabi bebre na so ashawofo no sabi ukọ media right media woman bi oye Ghana ni o sheda ko Nigeria ko fa maiwa mako be 20 a odo ma ba betina fi a odo mu yedwuma agiska eguni botom enye enkrofo na bobo amania na MC amasama MC esori gira so say no me pese saade we ebesi o mikromu a no obeskata mu bebubu o mo dani na obia epe baabi efaye sane ma we nyina ekoso ewo Ghana mamu han ma ye mpanifo no ede na omo ye ede afa ho se ne na menua ekan hwe omo ba omo emfa play mo omo ni na mantra no ma be wura Togo no omo ni na mu a no ma ba be wura na omo de wura omanu enti immigration officers na omo ewo ye borderlines omo ewo ye border on ede na omo ye ede afa ho minimo bi oye Nigeria ni wuhia ne sesi a wo se ni maame ye Ghana ni o papa e Nigeria ni enso ye 100% Nigerian pure but because of okuta voters ID card okuta Ghana card ye Ghana card ye voters ID card otimi ma Ghana ni bi sika say G200 cedis G500 cedis na fa me ko na ko ka so wuni me na mimi firi wabusuam so what I say nani nyina no onipa da sanyo e Ghana ni ote ya no wage seska no so no de Nigeria ni nakọ ni aye voters ID card amano ni aye Ghana card e de amano no oditi kromu anom hwe Nigerians fo bebre omo kromu a obia ni metima ka so almost 90% omo nye adwuma eye mefa ne se company work factory work anase bibi bebre na yes scammers fraud bebre na sene na menu asa opa yenyi immigration officer soldier for yenyi police for enfancy krom ni enchichi boys ededa ka mo ma ye like tattoo agu omo sound bebre na ye Nigeria for bebre na ye Niger for bebre na ye Mali for kokotoku minim Mali ni bia we sit down kese Okada boys wato Okada be more than 200 ena odi egufi honoma boys na echu Okada ni nyina obia ni otitwi obia ni otenfante obia ni otenkran omu nyina free hefa
Mali ena odo ma begu ehon ma omu nyina eye adwuma enti wei say oni na nya problem bi no otwese kan no otwitwa wa twitwa free because omu boss no oska nanu ye ya yedi holiday baako edi moto bo bi ba yenkomra omu boss na ko tuatua ma asem no aye full case enti wenum nyina yete ho ewo oman mu yete ho ewo kromu hanom de ne ye ya fa ho ye mpanimfo ne de ne ya fa ho enti we na aye na ma meka se Ghana emra bi ania Ghana emra bi ani oman mu aye adwuma because so obi timi de nkrofo from Mali ebebetena kromu a eye ne omo pa hwe wokọ Accra yi honum kran for say tudu oya omo sise ska nyina ye hifo omo no mo $1 ekosoro sa black market for no because ono no say bank manager no ukọ ni honum say ukọ akose $1 obeka tro say ko because ono no wa yiska dia koma no onini na eye adwuma omo nyina obi enu oye Ghana ni most metima say 99.5% enti dia ne ya fa ho mi chese mi ntwa mu ma mi hu se yakwakọ scatter honum se yakwakọ chi omoda enso bọkọ no omo saso bebre unyadu aboga dollar omu nyina hweboy se omu ebubu more omu na enam no omo san ye bokro no o hwe ye rose ya unse anom ye metal we bi de totoso ni nyina obehu na hwem neko eyefo na efa matama koma scraps o matama kwa meti onso wenti saboni ekoso nyina se yeyi wo mu free oman mu a ye ho ebeto yen mame emfa meka sensi hwe ukọ abetifi sesi ya abetifi ho de time ame mekọ ye adwuma ho no o ma yade se wo ye Nigerian ni na se wo pedan ho no ma meka bibia se wunya because omo no almost say Nigeria for no omo ba betena ha omo ye bad things and almost say wo dan mu ma enti nyade a wokọ abetifi a ubenya dan as a Nigerian but Ghana for no lead front no agiska no akwakọ rent da no de ama Nigeria ni no akwakọ tenam and so minya sure say uko Libya uko Egypt uko Morocco uko Nigeria honum na Nigeria ni ebe yes ade we di ama right nti bebre na Ghana for na yenso ye ka ho yenso e ka ho ne yeso so nsemfo so ene ma mu edidi obi ewo me de wa se da sidan oso ono so de Nigeria fo nkwa na ode be ma because ono oba no o ka chen say 2500 per month on pupunity on rent so obetua nti wono every day no mu a wo Ghana ni a wakatua 1500 obetima kwa akwache sa dan no nti o mama rent ekosoro o mama dollar ekosoro o mama chese teenage pregnancy omo nyenyem ye girls yi say basa because ono na ska ono ho why scam kakra abehye no ho $20,000 $30,000 into no okokoto Toyota Camry bi no demu a girls e wo area mu wonya obanyim wo mu nyina sitire right 41 minutes after 7 106.9 FM Mapambo ana yetene kan Kofi Brahma Hitman good morning I mean shira yeti fu nyina right Hitman okọ US and Canada oboka saying almost $20,000 maybe it depends it depends on the okwa almost $20,000 then so Ghana has say yes here mo bi permit bi a 300 Ghana cedis and also crampu na omumfa nya adwuma yet Ghana krum ha China ni be free ni krum ba Ghana ha na oye galamsey ono oni working permit o ye galamsey say nsuo obi a wasane ye ma egu krom ha be dedda wasanso ni resident permit oni resident permit oni working permit nso oye galamsey o krom ha ene hwebrem densu ye galamsey ono oni working permit oni ye kan say resident permit nso wabetena Ghana say ye adwuma and big companies e Ghana ha bebre na so fan nyina China for dia wabetena kuru ma che say Ghana penny kuru a Africa nyina Ghana ni kuru a che say efo a obiet mi yeden ebowura wanfa play and bowura obefa form abowura Ghana ye soma hoho hospitality
It's very bad. Enu na ekum yesisi a. Ye kuro na ye dia hoho. Enu na ekum yesisi a cause obi ntimi mba Ghana embedi bone. Oni working permit, oni bibia permit bia so wabetena ye galamsey. Ye wi a yesi ye tena na ye deport no. U deport ne de na kwen. Usu ntimi nkotena US enkodi bone ema ye deport wo ma ha freely o. Ube dem. Na senko Lumba. Ezu si jeli omo. Ube dem. Nkomodemu nyina si jeli omo. So boy dem more than 5 years. Ansa na ye deport no. Ye betu aso. So Ghana ha say yesi ye be jaw free bontu ko. Kona sanko di adanse ye. Na fa foforo ye de ensambra cause omo Ghana ye de. Omo Ghana sweet. Ye be di ama no na wo no na ya ye jaw. Masa. Free. Very bad. Hitman, me the besiwa. Right. 44 minutes after 7, 106.9 FM. And I pay and come my year bonum. You do sabre ya. Me met you for no swakunya. Nothing come my year bonum. Also, what do I gentry? Ediaba 0593406565 0534 050 Lumba and Super Natural Mineral Water. One other Roma and I want so watch your wading. Good morning. Good morning. Asante Emmanuel. Your first say. Asante Emmanuel. What can I say free here for? Akamari Center. Mami Tiwa na pay. Hitman. No correct. Well, I can hear on and was after. Debbie. Aha, you know we are. No, I'm to Chakwa who na dear no idea to got us. No, on why you getting na. Okoka, yen penny for no almost 3 money. Na kaka cravino. And they better that's or not. Yen tell them. The omo no. I want it too much. It's almost standard day na unu zo omu chakotie nyina omu ya dey omu chakotie omu ye we are morning radio omu chap bema da for na omu ye more no omu chap bema nyina account omu djuma omu pamade o ya de nyina omu ye si ye pen for immigration service no omu hwe border so dey pa me da say but me so me da say anope say wo do adventure ba. Good morning. Hello. Debbie 0593406565 Lumba and Super Natural Mineral Water na wonso anope wo de wadwen tre edeba djumadi so. Good morning. Good morning. Your first say I come new taxi driver. Mami Tiwa na pay. Anope ya mamoni ejuma moye. That's it. Dem padi for there. Minimo se awa mo boni bi o man inu a. Asibo shada chira mo tina si na mo bisa mo pa. Ejuma de mo bo na so mo so nso fo ni bi no so de mo ke obi so tla ni bu afu. Esa se hona ne connection so de efiri ba. Enti no akwa ta ma na mo pa ma ni yie no e ni pa kakra bi. Abone fo ni doso. Esa se obia yo so ya no pay. Obia na ejuma so so la o man ni mo. Me taxi driver o. Ni mi asa se me ye. Me de na se me suma ma no. En fa ho se bia oni pa ne famia o tua me kanti no. Me se bia bani bia na makwadi no. Because maybe I might be maybe I or some small man. The Opanina or shall Ghana, what that's so I'm asking a see Macubia, only the first one, and I am brought by you. And yes, some say, more my human was one. Most of the thought be a munio machi because the topic is that by a good about man. There's also more kind of Mujatua, move for those, so I'm only a master ammonia. Because we share a PSC topic, I'm there, the Modiaba. I have fantastic power. That's me. Besides, a moody do saying, and I'm also my check who's a dear carrying 22 amount. I'm not carrying a number who says, and then 24 dear no dear grossa and yes, them. Mona Mubet Macamo, man, I chair you, and come baby, Mona Macaro. Money at man of pay, Mongaso, Yatamachi. Yo, you bet to one more. Good morning. We batch your man, the soccer crama, me mentonka. Your first say. Yeah, too bad. I think our voice no word down. I'm Ziggy of Afro. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, first say. Hello. Debbie. Hello. Hello. Me patch your first say. Me patch your family man, mama. Kase free. Kasama sukube krom. Nana hima mama minti wana pay. Me patch me so ya na me pese me bisa say ahemfo no say galamse ni kosu okronuma eya omu hu ana because omu ye mpanifo e de omu si krona no enti se bibi ni a omu na ese omu sorry ejina ho ye bibia
Enti sɛ ɔmampanin no ma yɛ bi kɔ a meka sɛ ɔmampanin no ɔno ɔnte kurom hɔ. Ɛna kuro no nso so anyɛ ɔno na ɔhwɛ so. Wo a woyɛ odi kuro no na wohwɛ so. Nanso ɛsan sɛ ɔmo ka ho bi nti no. Saa nneɛma wei nyinaa si ne fie because ɔne kyɛfa wɔ mu. Enti ɛno no yɛ amente hɔ n'ase. Enti sɛ ɛne saa adeɛ a ɛni kwan koraa sɛ yɛsi hene ɛwɔ kurom. Because we odi kuro na sɛ wontumi ɛnsɔpo biribi a ɛkɔ so a ɛnyɛ a. Okay. Ɛni kwan so yɛsi koraa sɛ bɛhwɛ kuro ne so. Okay. Second, yɛn nuanom na ɔmo nso nenam na ɔmo subscribe no. Daddy, sɛ wosi nneɛma mpo na sɛ woyɛ mistake ɛde wo pan si abɔnten a wobɛwura dɛm bɛba na ɛni hɔ. Na ɔmo de kɔ. Ɔmo de kɔ. Daresɛn a ɛni hɔ ɔmo de kɔ. Na nsɛn a yɛhu scrap man bi yɛfɛ ne sɛ dadeɛ yɛ hata nneɛma wɔ so brown new egu ne nneɛma so deɛ ɛda obi ne fie anim a mɛsa yɛ a ɔka ifa so wɔtwa mu mmienu egu ne nneɛma so boys yɛ bɛyɛ he wonya firi hin fa ɔno kora yi dadeɛ de bɛbɔ ɔmo ko ɔmo. Wow. Ɔso obi na ɛdɛm ano. Okay. Pharmacy. Me that say, and I pay one make your point. Good morning. Good morning, Master Hitman. Yeah, first say. But you made the crime, Mike. My 5 feet to my 25. Kwame, mammy, too, and I pay. Yamin Shram or topic in our mode Abana. Hona, Opening near Cosono, opening Bako City, or say Ghana. Many are doing Ghana and Tiasi. And then they say, near Mubo, Suya, Mubo, Bunina, Coso. Could you imagine, say, your friends say, Kaswa, Nigeria need to meet at the Twa, a Shifem, at the track, Ghana, any Obama, say, well, who's on even my full fridge now? Wow. Printers, ha, Nigeria need or to yourself will be few, no suffer no, a quas or about your friend put to Kua, your friends send a video womb, or who your share be dinner go, or your share your choir, and I a poor bar, I did not say, put to Kunum. A trinity. Almost the fried rice near Indomie and a Kunkum Ghana forman, a Dromia Sakawa, a Dion, Omianima baby, baby, you, baby, you. Okay. And the Ghana form penny for among so, and near Cosono. Right. Okay. Mate, now go for one council home. Good morning. Morning, CJ. Me by your first say. Me by your manager, Metasasia Central. Mammy, too, and I pay. CJ. Miss Rel. I did wear a modern program where modern ban. Yamin Shram. No momuno. Media debia na ye fra. Masama mechanic saying. It's more radio stations here. Mukasa was so my end, so ye cheer na yen so can be. Gun I'm penning phone. Omutia pa. Because I mean, debia ya to your credit. I say no a free program because. Favorite and I say a dana say a chrome Juma be bassy, I answer your cassette a boama in program ne coso. I should get Pia Bonnequa ne coso or Ghana. I him fuya, omo ya my Mamma Jimudi, Nana Sumesi, or then a home wine say, some maniac say. Na aho hoitini afi wo mu man mu abetina mu kromu na wo mu sei mu kromu eye niema bonin awudisem efi krono ene niema na so ahemfo ihwe wo mu na oman mu mpanyimfo a ya aban mu mpanyimfo nso bino mu omani tua pa na mo hwe wo mu wo sa aho ya wo kan hwe me pa cha wo wonim se nka Ghana ha titro Enquires kromu ha ade kwa kosi kumase ne takrade ne de keka ho enka yen safe enyansan na so na huhu ya ba abeje wo mo ba sikai ade wo mbre no manya omo krono ne money laundry ni nyoma nyoma omo kita sika na na se wo mo yi ayade a enha wo mo pharmacy 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 je mi pa se wo ti o ma me kama samba omo pa omo to esasi ena wo mo asidan de hen oman ma momu omo asidan de hen oman ma ena oba ye kuro mu ha ya Togo for Nigeria for Niger Mali Burkina
ɛna wɔn na sɛ Ghana man yɛ wɔn dia adensi na yɛ sɛ ɛba saa ɔman kronkron adehyemai Ghana sika mpoano ɛna na mu nipa momo na ayɛ mɔborɔfoɔ na ahohoɔ abɛgye ɔman nafa aden right mate me da say good morning me ba choma ne so kakra ma me I can hardly hear you why good morning Hitman I thought you can me te won ka ba line no from me mean to you but I mean to you Hitman you can do South Africa a Juma South Africa ni no for na mutimi ni ye bia na bia love ne shine ne nyama kakra kakra na be get hanu Hitman the day for the Juma ni dey eh and unkuta pipa unkuta shi and on kuma na nyamba di open ready South Africa every man piano for the piano the next line echo renew your ticket next line Mr. Pagada the Nigerian na to go near na believe the Penya something umbra na get come diplomacy Hitman dem kind of very bad very bad diplomacy one the year no and I say for next year the Nigeria for money no money for any 3 days the join the Ghana ni of jomo yen Ghana ni na Ghana for no emum e Nigeria for no and then I go to that okay Hitman so we know my partner is here to come my friend Mate what make your point good morning yeah good morning me pa chef for say from of I am a first person of I am mean to an pay the day I come see immigration for Okuma me good moment immigration for ha can you get for me na my so machine mane me ye adwuma ma owie adwuma na obete abo na so owie na so ogina ti onu mo ma twen na ifo no kutukum de aba so iwie adwuma immigration for Okuma adwuma o mo ye ni Nigeria no kita Ghana card Nigeria no kita Ghana card cause yeah VIP circle there was station bi wo wo mu lodu Nigeria for ni ade mata therefore something I might call Nigeria for what don't feel Nigeria ba ni duma mission Nigeria what ti ba bi ti so osu na do akron bi akoso obeti Ghana for ho saa betum wa ni immigration for the moment you come ha no bi ni na me no se obubu mondo obi na me no brusha no edro wa ha you immigration for you come apart from airport you do more omuye okay pia ni wo madu mo omuye so right Mate yeah so yeah that's a power good morning your friend say the champion me pa cho bredi yankwai yo na dia mo kan ho asam no ya dia e di o man nya pa but asem penifo mo di anim no obi ayi nani ye penifo tu kwan bebre ekwa mama hodo so se wuni mu pa omoko amama hodo so ko hu sanya nyama siko ya jankrofo no mabefa o man yin mu na o panel ba ko kan se o man Ghana wu ni gidi se ye nokre sede obi o hu ye yemfom ne nyama afuforo abontesufo na efum o man Ghana f ayen penifo ewo ho immigration for oye den se odu circle post na last na me kan waso post ya etisi wa ya overhead I overpass ya to see ase na Nigeria for no dia ye fence washroom a police force su jejina ho anya kasa omunya ehwe no mo chi wo msa police force jejina ho fire service force wo ho koleko hotels so almost assembly ni wo ho omunyi momu na omo ba chichi wo ma omo de omo kwa assembly ho a na makọ jiska no mo jawo wo fa 37 na wo ba to o pep ya pa besi yi stores a edida data no sumi ye yini na so ye friend say a police for mo jejina friends ayi ye say first visibility a mo koko moto okay pharmacy pharmacy ka enti I do mra say ye dwanto ahene firi oman mu no bi ye boni a ye ka ye no bi dibira say ye timi busan say ten na watimi aye migration for ni ye mpeni for no mo ye den say we set aye ye fa say enkofu we na so
because they are not any journey in Pennyphone, say, yeah, research. Any agro bin yedi. You, Mate. Good morning. I'm on the chairman, Yawako. Namia don't know who you're paying for, say. And I have to chairman. Nana, I mean, you want to pay. Chairman Pacho, Penny Ben or Casa, China Nibe saying Shuni and Sasia, Yababona could free, Luka and Penny Ben a cat as them. Oh, a bambim. A bambim moon was happening, or some maybe baby Yanama. Some Ghana had this name PP. I want to be support to Ghana. I didn't know Obia best say Japadeka Kasi, Massa. No, o catch me say ni pakono uncle free, and Luka and Kinaso. Hey, Ghana soldier for Muntio, you say China be saying uncle free and hey. For China, Neko sound Sabua and Yaman for Bush, you know, China for the so move just a black and free. Oh, dear, Qua Mutigana, or the saying Sunni and Sass is uncle free. Ah, nothing about the committee to talk away the grand or Majama way, my ear. Eh, we talk about Burkina Faso, you're not saying so, or back at a cocoon free. Burkina Faso, you never talk saying issue, and I'm in Sassy, and I'm in Toast Company will be. Eh, so who concerns for the Catako free? Ah. Another time America was some Japanese free. Can't perform heavy be you, na yes or about. Musha be ye. No money any baby you. Or not in the chrome, not for my shabby you know sell. One for Crescent names you know. One will no go Musogun show my Zanianum, and they have a head stroke. Most mobile head stroke. None of me kidding, I say. And any you know, needs you know, never what you. And this is also mobile. And this is people who be on mano. Yamfa mama to chachao. Yamfa mama to chacha. Yes, I'm going to see your man on my club. Okay. You. What's it? Ghana. Good morning. My morning, and I must miss some water, man. I am Michelle. I am Michelle Water. Now, Penny Crona, our sister will be say, Yapadia, Yano, Yafanuko Freno, Sapenuko school and Hefa. Interior Minister. Na Sapenino, Okosku and Hefa, Ghana, and I say Hefa. Okosku Ghana here. Papa, I'm sure a time of swan or see him penny for the fear and the chiller woman. She only says that's what came. Or the Pamani be only because of the cook, but the one head knuckle. Minis come to come crew. So I tell him I'm good one near Pamanco. I answer. No credit. Just say, ya tell ma, woman, just say, almost my V8. I tell you, power mo penino. So do here at the Bakumunu. So when you viet at them, or when you dad them, won't tell us be, won't tell what to be. So money, ye dear pass and major gonna hold you. La. Okay. Never we have no minute to one different company for we say, ye dear tax 8 mocha. So be Mlagana, MSA Yensu, Nanka working in it, Muluka, my chess, or do that light and no at Segu form. Ye Jano, motorway, no boober biegu, near Jano. Yet the Saji Chukwana said the Sasa or mine. Pharmacy. Papa, Pharmacy. Yamisha Mwate, the game before the Nishi catcher or more. Medase, I think we'll do a very final call then we wrap up this morning on the show. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yeah, first say. Na ma ne so kakra na mentu nka ye. Yo, DJ Hitman. Say your man, you are bro for power. The man we mu he, DJ Hitman. So be original. So be ye Juma pa. DJ Hitman. Ombe didina sia manipano. Afedi na wa pa ba. Chonkofo a mo stress miskai. Bitumi hu nkolan kitin. Na ma me fo kitan nkolan yi se no mo se ska me hu mo na me yem se me se ah. Ntin nkofo we. Why am I fast to the back room? And yes, the column of the far car by Anna. Now, no free and aboard a pod for no more, no more, so one. No more, so who happy breathe. Migration for DJ Hitman. Let's see. You have many yagini, who no come on my sing. And then say, you're free. Get my African feeding to Nico Shem, or the Jomo Sikano for him. From them. No matter Jessica. Okay. Oh, no matter. You. Them renti ya comedian over whom no omunante ya comedian. Sikanis phone so much your free omun semi. And you say you man no muchire mo.
omu tire mo se mu hwehwehwehwe boda ne enko yiye na mo nsiesie pharmacy na mrantie yi hede mu a na ma bawura ho omu tumi hriga wo no ma bawura compound nim DJ Hitman pharmacy na mrantie tere bi omu ntire fe no mo pie no mo nenam okay bate nti eya na bibi wo ho ekoso a omu ana ya omu ma ye kwa ma hodo so a na ma hodo fo no tete ya no okay right anope what make you a point ya bra so I was say ya sorry so na dwumadi foforo wo ho no so eba sambi yakọ brako bra ebe da listeners ni nyina ase se da bieda omojo makese fidie no wa nan sema hodo ayeka no yegosu tu ho na I know some penifo so tie omutie obia omutie o NDC MPP mpenifo no ade achi am wo monitor radio stations ni nyina ntinzem bi ne ho ayeka wonom NT bekoso aka no kren se de tie ye nya ya se abaso ba ene meja paye nti bekoso aka etreso ntie die nya kotuje yemfa ye chene kwankose kotuje da de bia ho ane ye de behye ana wonza ewiase nso no hwenimpo wo hoi na duro nsa nanta nti no yakase ye beka de ye beka pa eti bra kobra me so no we happy birthday enko enfa ma mele adeye ne wo no wo Kumasi tafo eti Mary na daso no Mary na daso no I see Kumasi tafo Royal Nursing School na hokafo enya reporter de den e de Samuel Ofolibo aten oil reporter e de ma DLFM 106.9 eti Samuel Mary ni Mary na da ho no mo no na afi so o san reporter e de ma ontimi radio and TV enti Samuel Ofolibo atense ne DLFM adwumako no nyina yenwehye ne hokafo ne dindi Mary adeye ne no owo eye Kumasi tafo Royal Nursing School nti ne ahofe de yaka Yankopon hirawo na onto wonkondem onye okese efise wukunu adwumaden a wobo no yenim se wo nso saa wokwa akwahwe nipa enkwa Yankopon mo ahoden soronko no onto wonkondem omma wodai enye kese ne nya krabehwe pa ndi we happy birthday nkomfa mawo Mary adeye ne awo Kumasi tafo Royal Nursing school no right your man happy birthday opambo yako DJ Hitman yako no na mehre Ghana for se ensem na yeka no se ne no obi ka no ye wi a yidi akire pa inti no me sure se ye benya ho result papa na me sorry so no me refi asem bi obi e Nigeria ni a wasi dan o de rent Ghana for e Ghana he ya bisa hosem chese Ghana hanom de se ne na meka no me stress daddy omamenya remix of Nana Wu na msumenya ne Ghana Wu Ghana Wu Obia remix but I said daddy mama right no me da munya ma se Ghana for coffee yakọ Hitman ye beda yeti for at se ni omo frere so ye beda o mase na mi shrom bebre na ni ayakin impinifon momoden an se omo de ye kan se omo de ye betu ye na bibia ye kama ama o man no man ye na ye de ye den right na mi shiro bia Yankopon enka onso ho. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, Encoma production team, led by Sammy B, Ziggy B, or Pambo the one for Nafi Kofi Taylor. Yeah, sorry, sweetie, you made you for front neighbor. Now, Pedi, I said, no, but we're this serious. No, there's a brew line. Your family Hitman, good morning.